Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Mbere yuko nkugezaho video y'ubuhamya bwa Lt Gen Rd Karake, Col Rtd Dodo na Lt Gen Rd Kaka ku rugamba rwo kwibohora, ngira ngo rero mbanze nkubwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari muri Qatar kuri uyu wa 24 z'ukwa gatanu 2026. Ni inkuru rero dukesha inyamakuru Igihe yanditswe kuri saa 5 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026, aho Perezida Kagame yageze i Doha muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Doha International Airport, Perezida Kagame yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar Igor Marara Kayinamura. Uruzinduko Perezida Kagame aheruka kugirira i Doha n'urwabaye mu Gushyingo 2025 ubwo yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development, rwakurikiwe n'urwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagiriye i Kigali muri uko kwezi. Uruzinduko rwa Perezida Kagame i Doha ruje mu gihe muri Mata 2026 yari yohereje ubutumwa bwanditse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ubu rero ubutumwa bwa Perezida Kagame bwajyanywe i Doha na Minisitiri w'Umutekano w'Iterambere mu gihugu Dr Vincent Biruta, bwakirwa na mugenzi we wo muri Qatar Sheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Umutekano muri Qatar. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwanda. Uretse Rwanda, Qatar inafite imigabane ingana na 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Tudatinze rero ngira ngo nkubwire ko kandi nanone ku yindi nkuru yakurikiye iyi, Perezida Kagame nk'uko mubibona mu mafoto uri Doha mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe, yakiriwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ni umukuru rero w'igihugu yageze i Doha mu gitondo nk'uko nabibabwiye cyo kuri cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Amakuru rero yashyizwe hanze na Village Urugwiro avuga ko Perezida Kagame na Emir wa Qatar bahuriye mu biro bye bizwi nka Amiri Diwan, baganiriye ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Qatar ndetse n'ubufatanye bukomeje hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame na Emir wa Qatar baganiriye kandi ku bibera mu turere u Rwanda na Qatar biherereyemo, bashimangira ubushake basangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Uru ruzinduko ruje mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda hakomeje imirwano ihanganishije ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa AFC 23. Ni mu gihe kandi Qatar nayo ihanganye n'ingaruka z'ibitero byagabweho na Iran kuva Amerika na Israel byayishozaho intambara. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo no mu bwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwanda. Uretse ko kandi nk'uko nabibabwiye Qatar inafite imigabane ingana na 60% mu mishinga w'ikibuga cy'indege kiri kubakwa hariya mu Bugesera. Ni inkuru rero n'ubundi twakesheje Village Urugwiro Presidency y'u Rwanda, aho mu rurimi rw'icyongereza nayo yabitangaje. Twihuse cyane nanone tudatinze nk'uko nabibasezeranyije, bamwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi
bari mu ngabo za RPA bagaragaza ko batangiye urugamba bizera ko bazarutsinda nubwo byasabye ukwitanga gukomeye. Iyi cyizere cy'intsinzi y'urugamba cyagarutsweho na Lt Gen Rd Karake, Col Rtd Dodo na Maj Gen Rd Kaka mu kiganiro nyungurana bitekerezo ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'umuryango Unity Club Intwararumuri cyabaye kuri uyu wa 22 Gicurasi 2026. Muri iki kiganiro abakitabiriye bagize umwanya wo gutanga ibitekerezo, buri wese akavuga yisanzuye amateka azi y'ibyo yanyuzemo bitewe n'aho yari mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Lt Gen Rd Karake yibanze cyane ku mateka y'urugamba ingabo za RPA zarwanye guhera mu Kwakira 1990 kugeza mu 1994 zihagaritse Jenoside yakorerwaga ndetse zikanabohora igihugu. Yerekanye ko ubwo bajyaga gutera bari bizeye ko bagomba gutsinda urugamba bijyanye n'uko bari bafite ubunararibonye bw'intambara bagiye barwana mu bihe bitandukanye. Mu magambo yiwe yagize ati muri fare ngo bahoraga bibeshya ko bazatsinda, twebwe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda ariko hari ibyo twibeshyemo. Bamwe muri twe tukiri muri Uganda n'amaraso y'ubusore twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Yasobanuye ko RPA yateye yari igizwe n'abasirikare bavuye muri Uganda batorotse bafite ibikoresho bike ariko bafite ubunararibonye ku ntambara zitandukanye bari bararwanye, haba muri Uganda, Mozambique, Tanzania ndetse n'ahandi. Nk'uko yabigarutseho mu magambo ye yagize ati twaje dufite izo mbaraga zikubiye muri uwo murava, ubunararibonye n'umuryango wa FPR Inkotanyi, ariko twaje twinjira mu baturage batatuzi batanadushaka, tuza nta bikoresho dufite, imiti, ibiryo ari ntabyo, kandi twari dusanze abantu bafite ibifaru, indege, imbunda zirasa kure, twebwe dufite za Kalashnikov. Yakomeje avuga ko Habyarimana atatunguwe no guterwa na RPA ahubwo ko yatunguwe n'umuriro yamurasheho. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumenya urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba, babanje gucika intege bikomeye n'icyizere cyo gutsinda urugamba kirayoyoka. Ubwo Paul Kagame yageraga ku rugamba yahise ahindura ibintu, asaba abasirikare gusubira inyuma no guhindura uburyo bw'imirwanire bagakoresha udutero shuma. Ibyo byafashije ingabo za RPA guhangana n'umwanzi wari ufite ibikoresho bihagije ushyigikiwe n'Abafaransa, Ababiligi n'Abazayirwa. General Rtd Karake we yagize ati hari abantu bajya bibwira ngo Uganda yaratworohereje, ariko umuntu kwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga, sinzi ko wakomeza uri inshuti ye. Umuntu agakubita abantu mu modoka n'ibikoresho byawe agiye kurwana aho wamwohereje, agakomereza Kagitumba. Ku wa 6 Mata 1994 ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga byahise bihinduka bibi. Abatutsi mu gihugu batangira kwicwa, ingabo za RPA zahise zihabwa inshingano zo guhagarika Jenoside yakorwaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo bagabanya mu bice bitandukanye, bamwe banyura mu burasirazuba berekeza i Butare, abandi banyura berekeza i Kigali, abandi banyura mu majyaruguru berekeza Gisenyi,
mu gihe abandi bavuye mu majyaruguru berekeza i Kigali. Lt Gen Rd Karake yongeye kugaragaza ko nyuma yo gutsinda urugamba abasirikare ba FARC bageze muri Zaire RDC y'ubu bongera kwisuganya bashaka gutera igihugu, ari nabyo byatumye ingabo za RPA ziyemeza kwinjira muri icyo gihugu mu kuvanayo abaturage bari barafashwe bugwate no gutatanya abiteguraga gutera u Rwanda. Col Rtd Rwanda Dodo yagaragaje ko yayoboye igitero RPA yagabye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda mu karere ka Gicumbi, icyagabwe kuri gereza ya Ruhengeri, anayobora Bravo Mobile n'icyoherejwe muri pariki y'Akagera mu rwego rwo gukomeza kujegeza umwanzi mbere yo gutangira kugaba ibitero bigamije gufata uduce runaka. Yagaragaje ko Paul Kagame nubwo yabohoye abanyarwanda muri rusange, yabohoye n'abasirikare kuko yageze ku rugamba bimeze nabi, ariko yongera kubagarurira icyizere. Mu magambo yiwe yagize ati, bavuze ko yabohoye abanyarwanda ariko n'abasirikare natwe yaratubohoye. Icyo gihe dupfusha abo basirikare bose harimo ibibazo bikomeye cyane, natwe yaratubohoye bikomeye. Gutangiza izo ntambara zose na morale kuza, niwe wongeye kudutera morale no kurwana neza. Major General Rtd Kaka yayoboye Alpha Mobile wanabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF yasobanuye ko ubwo bavaga mu majyaruguru berekeza i Kigali na nijoro inkotanyi zarebaga. Mu magambo yiwe yagize ati, burya inkotanyi na nijoro zararebaga, nubwo hari umwijima abantu bangana gutyo kubashyira mu murongo umwe byari ibintu bigoye, ariko twarageragezaga natwe bakuru. Ukaba uzi ko umusirikare yikoreye yarushye, ariko ukirinda ko yaza kubura. Yagaragaje ko abasirikare ba FARC babonaga umuvuduko w'ingabo za RPA yari ayoboye, hari ubwo birukaga bakava mu birindiro byabo. Yerekanye ko ubwo bari mu rugendo rwerekeza i Kigali bageze i Kabuye bakabarasaho bikomeye, ariko babasha kwirwanaho. Nyuma yaho uwari imbere abereka inzira yagize ubwoba, aho gukomeza imbere aberekeza iyo mu gishanga cy'umuceri cya Kabuye. General Rtd Kaka yavuze ko Kagugu naho habereye urugamba rukomeye, ari narwo rwatumye inkotanyi zirasa Burende iherereye i Kagugu. Nyuma yo kuyirasa, abasirikare babashije gukomeza urugendo bagera muri CNDD, ahari abandi basirikare 600 bari bugarijwe cyane. CNDD yari hagati umwanzi kubera ibirindiro byari biri i Kanombe, Ikami, Rebero no mu mujyi ahazwi nka Kigali. Mu byihutirwa Kaka yakoze ni ukugabanya ingabo mu bice bitandukanye bijyanye n'aho umwanzi ari, ibikorwa byo kurokora abatutsi ndetse no guhagarika RTRM yifashishwaga mu gushishikariza abantu kwica abatutsi, kuvugaho bihishe n'aho inkotanyi zigeze. Yahishuye uko inkotanyi zagowe no gufata ikibuga cy'indege cya Kigali kubera imbunda yari iri muri tour de contrôle y'ikibuga no gutsimbura abasirikare bari muri Kigali. Yagaragaje ko abasirikare bari muri Kigali byasabye amayeri adasanzwe yo kuzenguruka umwanzi, aho ingabo zimwe zabaye nk'izijya kuri Ruriba, izindi zizamuka zigana ahari umurenge wa Kigali, izindi ziva Nyamirambo zizamuka. Ati iryo joro mu gicuku barashwanyutse bose, umwanzi aragenda, abasirikare bacu
tubabwira ko batagomba kubarasa kuko uko bahunze bari bavanze n'abasivile. Iyo tubarasa twari gukomeretsa abantu benshi. Twarabaretse banyura muri uriya muhanda ujya kuri Col mu Nzove. Nyuma y'imyaka 4 y'urugamba, kuwa 4 Nyakanga 1994 nibwo Kigali yafashwe, inkotanyi ziba zitsinze umwanzi ku mugaragaro, ariko zikomeza urugamba rwo kubohora igihugu cyose kuko hari ibice byari bicyugarijwe. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe. Komeza ukore like na subscribe, dukomeze tubane mu makuru atandukanye nk'aya ngaya.